Сен көзің жұм да. Азыр мен саған сюрпризім бар. Көзің жұмып, аузың ачсаң. Неге? Бұл сен ошентсең көзің жұмып, аузың ачсаң. Қызықтай сюрприз қой. Мынаке. Жакты. Айгерим. Мага турмушка чыкчы. Анда бир шарт менен, Кандай шарт? мен сага азыр бир табышмак айтам. Ошол табышмакты тапсаң турмушка чыгам. Таппасаң анда чыкпайм. Макул, бирок оңойрагын айт. Өзү кичинекей. Сазда жүрөт. Көлчүк, саз, сулар жакшы көрөт да. Кичинекей, муздак. Көт деп секирип коет. Муздак, кичинекей. Бул эмне? Уй да. Уй эмес да. Уй эмеспи? Эме да. Мындай кичинекей балчыктар болот го, кичинекей көлчүк, балчык, саз. Ошо ичинен мынтип секирип, көт деп кой саздарда мындай жашыл муздак. Таптым. Эчки. Жеткен мал экенсиң го. Ооба, эчки болчу.